Članovi Unije za održivi povratak i integracije optužili su Komisiju za izbjeglice i raseljena lica za netransparentno i nenamjensko trošenje sredstava iz Fonda za povratak. Sredstva se dijele po nacionalnoj i političkoj osnovi, tvrde u Uniji, i ističu da stvarni povratnici nemaju nikakve pomoći od fonda. Nacionalna i politička pripadnost dva su osnovna kriterijuma na osnovu kojih Komisija za izbjeglice i raseljena lica odobrava sredstva iz Fonda za povratak, tvrde članovi Unije. Kriterijumima dodaju nepotizam i netransparentnost u radu. I desilo se da su se fino sjela i podijelila sredstva po nacionalnom ključu i da se čak neka od opština smo dobili po milion nešto maraka. Do prošle godine komisija je imala neizbalansiran pristup u raspodjeli novca, pa je najviše sredstava, oko 80%, dodjeljivano Bošnjacima. Zbog takvog pristupa u Mostaru je danas mnogo srušenih kuća gdje Srbi ne mogu da se vrate. Posle Sarajeva, ja mislim da je Mostar drugi grad po porušenosti koji je bio, jer danas u Mostaru ima negdje oko 2700 kuća individualnih koje čekaju na obnovu. Ništa bolje stanje ni u Sarajevu, gdje većinom Srbi već više od decenije čekaju na sredstva za obnovu kuća. Iako je komisija prošle godine obezbijedila čak 2,7 miliona za obnovu srpskih kuća u Sarajevu, nadležne opštinske strukture komplikovanom procedurom srpskim povratnicima odobrile su jedva 60% sredstava.